nongeye kubasuhuza nshuti z'Imana, tugiye kwiga se ni gute wabaza ibibazo muri past. Where did you go? Ese ni he wagiye? Nagiye ku rusengero. Abazungu niko basubiza, I went to church. Where did you go? I went to church. Nta mpamvu yo kurondogora ngo nagiye gusenga. Wapi, vuga ko wagiye ku rusengero. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri. Muri past mu mitagihe. Imitagihe ibintu byarangiye kera. When did you get home? Ese wageze mu rugo ryari? I arrived 5 minutes ago. Nagezeyo iminota 5 ishize. Who did you meet? Ninde wahuye nawe? I met my nephew. Nahuye n'umwishywa wanjye. Umeze ute? W'umuhungu. Nephew ni umwishywa w'umuhungu. Nephew. Nshuti zanjye mbabwira ngo don't forget to subscribe. You will see more videos when we upload. Muzabona iki notification. Mukore subscribe muze muri muryango mwiga icyongereza. Nibwo bufasha bwanjye. Twakomeje hano iki kibazo ushaka wakongeraho it. What did you buy? Ese ni ibiki waguze? Oh, I bought a notebook. Naguze iki? Naguze ikayi ya note. Ikayi yo kwandikamo niyo naguze. Niko subiza. Ubundi did ni verb ya do gukora twatondaguye muri past ihinduka did. Ibi kugaragaza igikorwa cyangwa se action. Igikorwa cyangwa se action cyo mu mitagihe, igikorwa cyabaye kare kera. Ntabwo ari kare, ni kera. Why did you love me? Kubera iki wankunze? I loved your care to give me. Oh, care zawe umpaye nizo nakunze. How did you make it? Ese ni gute wabikoze? I knew how to make it. Narindi se ni gute byakozwe. Nshuti z'Imana, mukore subscribe kugira ngo ninjya na uploadinga video muzajye mubona notification. Mukomeze mwige mwiyungure ubumenyi. Njye nibwo bufasha bwanjye mbahaye, nta kindi. Ndabakunda cyane. Gusa hari izindi video zitandukanye nagiye nkora zagufasha nazo, wagenda ureba kuri YouTube channel yanjye.